Magsusuway patapulimana Toriri mo nagtosiduan Kadakatongong haruson lihon Haruson lihon Nung itambalon Yesus kasasarit ko ay soko iwan Sunong kaswabon kumadati din sanan may dati patilang buso magyampay ta kapag iswang na sambayan kinarahingan iswang kerajaan sorga konsikaw dat kaswabon iti kanu kagudiahed kapag yampay maya dat kaisisan sumbayang kat tibu iti konsikaw lagi da sa kadungno gisambot asa nga pakinangahandahay lagi iti piramutan dahay nga alumis asinan dat karikot data modern da panambarasan kasaban bayan tinasambayang dahay isong ngaran ni Yesus amen. Memberasa kud asanang kaswabon kumadati din sanan tubayan ako dat mangusikaw takod kumad kinarahingan mantadat panghakan di siyo gisom dot kapag yampay takago kasabot bayno amu aputut-pututot ay berkat damayad boras sa kinarahingan dat muni kita daw di kaswabon di teno na kapag yampay takad iswang at kaisisan bacaan panatalayanan dat taon bayno minimpun di jam 4:05 hopod putay ito ka nakagut iti jam 5:04 na hopod miso dit kaswabon na bayno puji Tuhan mantadot kapag yampayan dati miagal dit nilan dati di kanihab atau kadina kapag yampay to tok asadu ti pumati kamondat minairikot tahiti kamayandat kelate iti nga sadu iti pumakapiyot tindalanon kaposi ka kudit jam talo na hopod maturi dit ay di kosodop ako po dap kosodop paingka ako dit mangintangilat pelajaran di kanihabom kasabon bay na nga palatano mo tidalongon ko nga ato koy orworld nakalatan to piragadi jambot manggit karita lebih kurang 4 jam kare hari ya solih boh lebih kurang 6 jam kok ya lebih 6 jam lah tokong papasan mo tidak ditindalanan nga mantad ko hiri naging nako ngayon it alumis nga ino po ditok Oke, jadi moid arubatit panambarasan dati di kaswabon kanihab mantadidim orohyano ko mangigit igitan na pa dati la pelajaran dat piaputan na pa kanihab kaswabon na bayno moid arubatit dat pelajaran dati nga konsikaw dat jabatan panatalayanan SDM Sian Sabah maya ay pinuruan di Pasar Justin tu nakasadia iti pelajaran dat iya ti kasonong. Seran po dit oritanat panatalayanan nga isay madihot kapag isay di pagalan dati isay omitanan dati momit to di tango mo sitar momit kau doho momit kau di Jupirin Gimus momit kau di Sylvester Pantau teka Jebit Jet momit kau di Jukini iyo Milbon Miun miloh ngai idatid omitanan niri nga ay inapahinailan dati ibon tugon dati ay so na suway dot pangilaan dati omitanan dati suway ko Yesus sendiri right ko panatalayanan inapoit ay
puruanan dati isuang da penatalayanan da pintepot nga aiso nati kamoyon dat mementingkan diri. Iho na po akunon kuid isuang da penatalayanan nga haro hikasari mementingkan diri boh. Miagal ko manguhup borosan ko dati iya tilad aribaw manguhup ta katulon. Ina po ginawa dati manguhup nga pasusa guys yolo ka. Nga mimbulay may ginawa ta korod hupan kuno panday siyam say randod asusa ako nga iho nga uhupan ako nda siyo ka. Harit dia di ba? Miagalid di. Amo na tumali birit tulun to ko bagati mo. Harano pa kasarit. Yun po bobos ko pada mangidu iti di sumon uhupan pa sila tagal amo musaraw dit ko kapono muli isiyo kamo. Nga harahi kasari ginawad pasusa ako na punom uhupan ako isiyo ka. Harit di mo. Har mimbulay ka purimanan dat yadi. Nga ino padagyahi tamodon kapilad iswanggat ay penatalayanan kaditi nga aiso nadala ka mundat mementingkan diri. Jadi imanghup to ko nga mamusaraw to kad harati kamo yan da balas binti wa. Asusa to kago iyati na tulungan yadi. Harahiti yadi. Jadi mana padadi monopot kapiyam aiso na dahiti yadi. Ay ikamoyan dat korikot to kono po di titik kot gisambot yadi nga to kom irini kamoyan dat ay tansih ginuasan teko penatalayanan yang sempurna di kapit yadi. Puji Tuhan. Puji Tuhan tu iri hori koton dati. Sakira kadit paparalad ngonta kono po patapi ko dahilod ay gumu generate ano penatalayanan penatalayan da timpu dati iti pia talintah dati nga sakira ngon dati poinsomo ko iti kamundat por 10-an kadi paparalad kang ko dili ngon pa dati poinsomo ko di por 10-an nga ay memang haro na ginaboras at mayo ko pagi dako test pawo ujiyo ako dako mayo ko dako umbalay kadi kinarahingan sayra na po paguli ko por 10-an ako inangko po kabil na titigawon ho dit tawan ako inangko mangugadi dit goduh do mo ipingakan di tanom do kayo haro na ko pinaboras at yadi nga ngon pa dadi posan data kapila kamondat penatalayanan na pintapot sayra po paguli ta ka por 10-an ta ka nasarahan iti yadi ta ka mamusarod sayra pagulian kiti por 10-an makin gumubarakat tatakon do kinarahingan kumad aiso dadi ginawat yadi di kamonda humontal humontal ila samuli iswanggat pangunguhup dati kumatulun soy nga haragati kamondat kamontakod jujur dan ikhlas kadi oritan no po jujur dan ikhlas ino po dati dat kapamuhandaman te ko pamusarahan dahiri nga to ko na mumusarod sa mulian to kasiyo kaamo yadi. Jadi miagal di kapanganak di kakikir hogi tu iyati no patihom papaguli ta ka por 10-an persembahan ina padihi hontolan dati te ko iswang ginaw dati nga moyd lobi ko gumubarakat tatakon do kinarahingan kumadaho ka tu iya digya hilag maliaki nga ay sala iri bo iri ni gimako ganda sakira na po ngayon pemusarahit apatut nga iri ni gimako apatut nga okon madaka iri hontolan ko puya dati monopot ta kanopod ay
au puses sangulun paingkuroh piahat awayaan paingkuro antakan nga pustaka kan kaya digi sekira miagal ka main bul iko sadok mini sapot Johor Kuala Lumpur. Wah, kan di tanah ko mbah hingga dia pilion ka. Nu dia kako KL doho kasih bah Johor doho lah kangko. Ngana nakamanang Johor 3-2. Ngana kodo pisio. Tumba ano kod ogumu pohit ang minati let pasukan-pasukan do bola. Ngasairan no pod ala nanday pasukan do kayo tay ko mumbal nanda merosot nanda prestasi. Ala no po nuni pasukan do ala no po. Ala no po nga ay gumirat kapag di pasukan no. Mundali na di medit ako kuat. Jadi okonda ka iri hontalon to ka didiri mo. Ala ko kamanang ko nga ino pa'y ginawa dati nga hiri na kasari. Iswang dat penatalayanan sekirang dati patasala ila ka man persembahan persepuluhan papaguli taka persepuluhan manahak taka persembahan haro otarimo no samuli ka aiso ino pa'y ginawa no nga atatap dat ay papaindalan di korohyan na kinorohingan. Puji Tuhan gitu. Tumbay na kud ipagilitan dati agumo no hit anggota dati dat miya galid di. Kawaya piad kantakan dati aso no nga manahak no gi persembahan terima kasih. Ada kata nagi corona nga okon no gid agayo hot pangungsi kod maya da persembahan terima kasih kumakin rohingan gitu. To kay ikamayan dat hormat tumabi to kono di kapurimanan. Ang puji Tuhan tu hilo ngay nadalo ko ngayon to kono. Mantad dalisih daw o ilan dati dat Yesus sendiri napatay muntok dati. Humuntal na ko siya kabor taubat pa ilo moyo ko nagipatay ka. Ay siya ito digi. Ina pa Thailand dati nga ay napatay Yesus muntok ko insana natulon. Muntok iti pamagunan. Amang irad isay, amang irad nuno hatinaro nuno bansa. Amang irad dat ay kabor taubat pangait minonging gorit pangasusuh tako panghay ay so ito digi. Isi na po nga napatay muntok o insana natulon. Nudadi hi samuli. Kamuyan na po nga, yati ni gidadi apatut manamuli gi. Samuli na po di dati ladilo ay kamuyan dat minonorimo mongonsikaw takod dit ay penatalayanan da pinindalan ni Yesus sendiri. Nakasap dot gisampian napatay muntok patulon. Pengkuro to ko kasap to kay gisambot orikot nga inala ko mo nakapatayan nga asa pa ni ako'y magakon na korikot ako jadi nga ay sakirad haro ko piyati di hom ay makiano na dati kagarasan da ginawa tumaguang da haro na ko piyati di. Yeah. Jadi iati kadaw nga sairan pod makiano tokod kagarasan na ginawa ipanumbayaan tokod ay sa ibarang mustahil lumuntok ko kinorohingan. Noratian dati dat inapadihit penatalayanan dat pinindalan di Yesus sendiri nga minanahakot ay kasiwatan kumati sampo magunan dot papaindalan kadaw penatalayanan kapiontok kapiagal dadit nuni pinakita di Yesus sendiri.
Agumu pati berkat-berkat penatalayanan dat awayaan dati. Kinarahingan na po nga pinapoylih dati da iswanggat mamuruan itit penatalayanan montoko kosonongon toko kadaw okon piyako montokot kosonongon da kinarahingan. Montok dati. Doho na po dati osoro nga miagal ko iho na po bos nunu na po paunsayon dit pakaraja ku nga montok doho it kuma nga ina po do iya dadi tosaro tiho lah. Nga nailan dati dat kinarahingan na po pinapoylih itit puruanan da penatalayanan da hiti pamagunan it montok nga dati dinsanan nga akon ikaw gumuli kumadaw nga montok dati. Kamano po sera papendalan to kom iati at asamulianan. Sakiroh dat papendalan to kod ikamoyan dat kalidasan gaya hidup sihat. Akon ka kinarahingan na sumihat iati. Sera dat ay papendalan to ko kosonongon kumatulun da suway. Isay asamulianan iati. To kosonongon mo ti kuwo ka. Ang pakiuhok pisiyo nga lobi pamati kay osaro nunuhit handaman nud uhupan ko siyo ka. Suway ta daw hingga ko ngayon nga o isiyo uhupay to ko isiyo ka. Ino pa ipanatalayanan pendalanan dati di nga ay hali piyah dat papendalan ta kapelayanan man ta kinarahingan nga secara praktik ino po hikosomuli it otorimo kaguli nga muntak dati ipapendalan di panatalayanan. Sumonong ta kanapat kumatulun suway tulun nga osanong na kumadati. Ilo na lakamondat hali piyad pinayli kinarahingan at panatalanan montok katulun montok dati nga ina pay panatalanan di ina pay kosonongon otarimo nga gumuli kumadat at kinarahingan dati di ay sa hilo piya nga papagitad ay sa kamondat pentingkan diri isiyo kung ilo na dala kamondat mamuruan da pamitanan dati. Miagal ko berkat-berkat tit noretan dati di tenu saira no pod poimponu tay ko insana no kaposian dati nga manto ko porikoto kumaki norahingan isuang da timpu haron nagiti kamoyan dat nunuhit asapan dati tinan dati kahaharan dati iri no pod nga maminsuhu dat kasunian dat rohani isuang da kaposian dati nagi milom momon sa di kaboboyohon dati dat ang sonong. Saira no pod nunuh na poy haro isuang da kaposian dati nga mandati poimpoho. Right that is ilongon da kinarahingan isuang da lisih disiyo dit amu apupusan iati na po nga miyampay kasari lisih komsikahan dit atampasih kasari. Ilo na day tomposian kasari dati. Komundat ata koy arugid papendalan iti panatalayan na itong Pinay. Miagala din na imbulayan dati dito nun sayrad papendalan papaharo to kakosonongon ihati at katarimo kago. Aturan dati atimpu ititimpu dati ihati at auntong miagal mo ito kasakay kapal tarabang. Atur no pa timpu no nga kasakay ka di kapal tarabang. Ano pa atur ka piya nga ay duwan. Jadi isay dihat arutum, isay obungo, isay auntong kahiri ihati. Paindalan to kakosonongon kapiya humon tali kosonongon dat kasamuli kumadia nga kaguli kasari kumadia kumadati. Jadi ilo nulot berkat dat ay atarimo. Kamon na po nga
nunudi kakuaan dat ato kapopoindalan iti panatalayanan dat sayra dat yadi. Ya ka makimahmat dati ilo nalat pinayli da kinarahingan kumadati. Isuang da karohanian pingkuro. Yati molohing sayra napad aparagat tokod isuang da panatalayanan, aparagat tokod isuang da rohani, opogot tokod mangintang ilaboras kinarahingan, opinogot tokod maminsuhu, mamisunu di latanganak kot minsamok gumirat magangat tokod ilo kumakinarahingan. Nga napakiraw untungom isay untung. Yati ikasari. Oto odo ginaw dati ko kito latanganak dati ilo na po nga ongogiro to iswang katumbayaan. Sayra da sumukod kitanganak ilo haraman na ngaki mo nang wadu dati ilo na po nga papatilang busidit ko basanan dati kumadit tanganak imo nang wadu manangaki nga dati. Puji Tuhan. Kamu na po nga isuang rohani nga ilo na po kasamulianan ilo po natalanan ilo berkat nga harohi ka daw. Gumuli ikago kumadati. Jadi nokuro dito ato ka papaindalan nila panatalayanan. Sayra dat iyo di kapiohot. Katutukon iyo di kasamulianan da gumuli kumadati. Isuang lagi kadaw dat ay kaboboyuhon nga sayra no pod papaindalan takatit panatalayanan da isuang kaposiyon nga osilih nagi kadaw dot isoot kaubasanan teko tabiat. Ino pendik kaboboyuhon ipaindalanon dati nga moedat kapiyon to kasarid dit korohyan da tulun sa pitulun nagi kinorohingan. Suway ko osamulianan ilok borasan po dati haro kauntungan mo o konpia ka irihon tolon dati nga haro nagiti kamoyon dot puas so ginawa mo haro kapuasan hati suhay mo tirid sa kirad miyagal ko kakito katulun dot kumbalakod insan no kakito hakudot venda nakaparit asyo no kita kopi akan te kulabo ti dim kaunsut na di tayar tahuri talibok no hom ay opor lu dadi tulungan nilo oy kangko nga ino pa'y ginawad nakasarot yadi nga ay minundarang kulom no kopi ako kabungod kulom no kabungod dito ako yung minundarang pama nawim hilo pwede hom ay opor lu yadi tulungan siya di guli nakago sang kuro dadi sinanonggat ko kitang undor anggi nagi nakatilambus nga agumo ta kay di ba yo ko nga asaro ite di hilo nando nga ay tulungon niya di side guli nakago pero na di na imiyak sayra no pod kauhup ta ko dat ay tulun na suway papaindalan ta ka panatalayanan dahiri nga kapya onuan datusin haray magay mana haki iho nga kaubasanan ta kono pogyati nga ako ni ko kamoyon dot ay rasuah kono no hirimo nga iso o taralan dati mongong sikaw may nuno di gayato uhupay minamagati karita anuay ka na siya limon hapo da ringgit tarimon no kamo ay tagalin daw ba ka nga ni maano ay tagalin daw ka nga no ano iho no pat gayaton dat saro kung memang ginawa ko nga manha ka kud isa o pangunsikahan suway ta daw iya nakagut nakaparit ay sa tulon da suway telepon na no hi ginayat no di gulong tok otaso na po isiyo dat rumikot tigo magihum matambalo ta suway ano ako pia humontalot miya galidi sayra daw uhupan no itulon di nga harohit kapuasan da ginawa no
asaru kunut dia megel kok kita ketulun harot keperluan gitu nggak tali banu na pa nga ginawa no pa mam ay oporlu na dai siyo ka om sera katalib ko di aka gumuli aka may panguhop gi sombo asadapan nga pisaraw-saraw no rin ay patut to minundorang ako dadi pisaraw-saraw kasariit kanta ka di ya kayo nga asaro na gitu digi nga tago no kakita mo sarang mundorang sara mundorang ko di may kauhot na kuro no kaditulun to kinorohingan na kapia pinapatod diyan mantad ako pumuti di pukulan nampok kaswabo nam tanga hari nam o dia ay say tulun na may intang doho ka eh, puji Tuhan jadi haro hilo komondat apuasa ginawa kepuasan hati montak da tulun sa pitulun tulun da suway paulian ta kano pa kumadati sayra na pod uhupan ta ko da tulun da suway nga nunuswang ginawa dati tatap na asaraw ta kari api ay siya makisamuli nga onuan nutusin nga ay siya monarimo ay tagal ka mogi yati ta kanati mogi upuhup ta ko ka no kanundo ba nuaya kun numburno ka anuay ta kanay siya numbur handphone suway ta daw hardi tulundot minagangati siya ay may iso ko yun nun haratana kosong susak yang magyumutana dendam itinadi mandati pagalo kadidit inumano kanud kadidit tulun na numano ay iyalah kanudi may nuno sosarhom isa haradi satu lot pon kusong isa madipaswangan kulo ay nakaswang na di ngay wilin pasan nakaswang nuno Mary Losod nakaswang nuno Edson Salumin nakaswang pihondom-hondom nuli isay kung adi paswangan kulot satu lot polo ka kosoro nuhi ko Malson Maralin isiyo ka tu nakumbal na minanulong dia tatap na rin di api Malson Maralin umon talidi nga isiyo na humano irini barakat ay montak di siya iya di nasamuli ta ko halipiad akon ko irihon talandat ay tulun na papandalan na pelayanan kumadati jadi akon nako harabor kat yati imonghup papandalan panatalanan tulun da suway haro na pakasarib montak piadati dat sayra da papandalan ta kala panatalanan jadi iri pagi kamon ku sorohon nagyan ihati nga ay ino pa'y berkat ta kinarahingan ng tumalib sayra papandalan ta kala panatalanan iswang dat kaisisan dat titit iswang pelajaran panatalanan hali piad ay amu da jabatan panatalanan mission saba numan borasa da mana imbulay ka oroh yan ako yung mga imbulay maya di pasar Justin sayra dat ay sinumuko ko si aya siya wasitar dat ilo ti pamadi dan panatalanan na bahan dat man ko igitay iswang na pelajaran na kaswabon kang kuhom ay perlu maki maaf kasya osanong nagi kapilad montak na po di ay ako'y ladus ay malayo o basa dusun labi pendalat kamulahingan dati ilat tanganak at arayan na minsing ilad buras dusun nga
Ai kontak tomo dilo kasio. Puji Tuhan tu ai natur di titimpud may nakagus yo coincidence da ila timpud pukul 4.50. Tapot da nga pukul 5. Okon na ko iri nga harodi ti dia mando panguhupot panuanggot data kasio. Puji Tuhan, puji Tuhan nga okon ika iri hontolan nga sira no papaindalan tokod ay pelayanan penatalanan hilo nga iri ni kamonkud ato kapi okon pi ako iya dihot ginawa dati nga ina pay berkat ta kinarahingan nga haro kasari. Berkat ta penatalanan dahiri. Puji Tuhan. Paingkuran dad munta ka gereja. O gumu padalo nga ngonta ka na po imbula ya rikot-rikot. Hitid ay right ka penatalanan berkat munta ka gereja nga agumu na imbulayan lalo di tadaw di kanihaw. Nga arahyan ako dot ay nuridih mangimbulay ka daw right ka iti gereja. Sayra na pod kadimo na pod at tapot kapay ginawa dit jamaat nga papaindalan na panatalanan nga i gereja ka daw nga ikamontokod secara tidak langsung ahombian mo ti. Sekirat isuang dat rohani dari sudut rohani sayra na pod inapay panatalanan ang timpu dati ipanatalanan kaya karay ta rohani isuang gawalay kaindalan di keluarga inapay berkat dat rohani isuang penatalanan di nga katilambus sa ilang gereja. Sekiran iwalay o basanan ta kulatanganak datin ila ang mamimpin, ila sumambayang, bahkan ila manhak pelajaran. Karikat hila gereja, ay siya nakasusahan dati. Isay do ko pemimpin, ba iyoho kaditanganak. Isay do pembuka, iyoho. Isay misyon da hari Sabat, iyoho. Bahkan isay khotbah, iyoho ka. Nakuro. Tuin no pay panatalanan dat hiriwalay isuang keluarga no kaindalan korikat igereja ilo na nga ila berkat-berkat tet ay katilambus de hilo ya gereja. Hinggo na gidi haro iyo ho. Isay da ko puji-pujian isiyo. Isay da ko doa pembuka isiyo tu o bisa sambayang kah gitu. Isay da ko misyon aya rule tatalanan ko ka. Isay da ko khotbah. O isiya tu natarina. Ino pa ko basanan dati hilawalay nga ay gitan la gereja. Gisaminad isiyo na pundat. Isayot mamungot persembahan isiyo. Bacaan persembahan isiyo. Nakuro. Paindalan na pa'y panatalanan na hiriwalay hila gereja nga iya di na rin. Jadi ohombihan haro kohombi do hiri. Ompengkan lagi kadaud isuanggot ay ipiahit tinan ni di gereja ikamon ku bangunan gereja. Aurus na po dati walay dati alumis sa walay dati patut ta igereja nga alumis no kiharo no pahit ang jemaat igereja nga okito no kiharo yudi da gari mo nga no insalawon dat sakira iati sebagai anggota jemaat ipi bagal-bagal no pangakan-ngakan igereja nga yudi na tarikon lo kurente di nga amu nadadi ko pitimbang got linumis sa walay tanga jemaat kadi papanganak linumis sa walay dati ang gereja ay iati nga isisuang kamon po nga
Numoti kanto kontok kopi, katimbang kopi panatalanan dahiri. Jadi maina dati nuridi pampayo pakitonod ina pa panatalanan di nga topot kopid kon ko kaindalanod isuang keluarga okon ko iwalay no nga gisambot ipi gereja nga kampay di berkat isuang na panatalanan. Sekirot ki haroh toko komun po nga ina pa berkat titahak kinorengan ni okito himoti mayad persembahan persepuluhan. Okon na ko ibangunan gereja secara fisikal mayad persembahan persepuluhan nga okito. Ongki karaja ngait anggota gereja persepuluhan piro no. Jadi ilo no ngayot imong insok ki mati dati le pamuhandaman ngai takon mati dilet ilo ki. Oke. Harapiro-piro hot paguhatan. Imoy popohondom kagu dati dot ay right ko iti panatalayanan. Iati sebagai tulun-tulun Kristen magakun toko dot ay pananu di Yesus sebagai Kristen komun po nga ino po di panatalayanan di nga apatut dot orotian dati. May toko no posimbano it nailan dati idi tamu po, idi gulu po. Ino po hikaw basanan ibudaya takod isuang panatalayanan dat sebagai Adventist nga sera na pod oritan panatalayanan nga gulu na po nga nuno tusin. Isayot mangigit tila jabatan panatalayanan pilion dati panitia pemilih. Tiumin la jimun isyo ha panatalayanan dat pilihan toko tu basil la tusin ka. Irin na rotian dat iho nga irin na hit nakasandad na rotian ko di gulo. Dat asal la panatalayanan nga tusin persembahan persepuluhan. Nga no rotian dati debay no. Da iti no pa kamoyan dat panatalayanan Kristen nga akon ko tusin no. Nuno no po. Tusin timpu dati kahaharan dati iti kamilaan dati karikoton dati kemampuan dati nuno na po nga irin na po nga panatalayanan. Irin na rin. Ino po dadi hit panatalayanan di nga silih dot irin ni koboboyuhon do kaposiyon dati. Panatalayanan adalah gaya hidup. Jadi noratian na di dati rin kitang pinad ilo no po kamun panatalayanan nga insanan no po dot pansuang lahiri. Sekiran isuang do misyon dati kay sison no pala jabatan nuno jabatan dat nuno katutukon. Ino po hi jabatan dat kangam bupungaranan nga jabatan panatalayanan nakuro. Music nga hiri, sekolah sabat nga hiri, kesehatan, kanak-kanak. Nga ako ni kaman iya dia lah. Nga sakiran iya diyan ilo no panatalan nuno no po isuang kaposian dati nga katutukan man no po dati ulugo ilo panatalayanan no pamungaran toko. Jadi lumang toko panatalayanan. Moboros toko panatalayanan. Momogiom toko panatalayanan ngai. Mogonsok kumaraja minum makan nuno na po nga panatalayanan toko. Kamu na po nga ilo na po di panatalayanan Christian nga osilidad at gaya hidup dati tu insanan na po nga nuno na po hit tindalanan na kaposiyan dati nga panatalayanan. Jadi mo boros toko nga mo'y opusus itit palambusan dating ay panatalayanan ni mo ti boros kagi. Gumaway tilongan dati may panakaw nga ay panatalayanan
Panatalayan ani mo titika. Manulis iti tunturu manulis iti tunturu dat numbur ay panatalayan iti nga ay manahakin na por 10. Araw pa di kagoy sumimpang iti digi. Manto ka na pa ipantapot bo. Nuno na po nga panatalayanan. Manggigit ako na telepon. Mo ina da panudu iloho di nga. Ay, iti mato nga panatalayan ani mo titika. Iya digi. Tumugod na. Ay, panatalayan ani mo titi tumugod ka. Jadi asilih na dati dat ay gaya hidup iti kamoyan na panatalayanan Christian. Gumuno mati kalau mo kon dati iho nga ngon na podi imbulayalam aya. Gumuno kagagalan ko kadaw. Gumu kalau mo kon gumuot orikot hari oilaan nga tumomod maya gyadi korohian daw gi. Orotian nga ay paduli lah. Haro hitid di bo. Nga ilo na dahit apadut teman dati pondaro I will go toko dahilo. Ihati no penting nga ihati no hit mangigit iti tinandati popoburu iti tinandati ikamila-milaan dati iti timpu iti kahaharan keluarga onsanan iri paingkurah takanang kudid asilid memuruan dit potilambus asatia ipinakita da kinarahingan sendiri kumadati inuman da kinarahingan paburu kumadati isiyo na dahit mitanan dati ina pa'y naratian dati ina pa'y panatalayanan na pinaili kinarahingan nga muntok da kasanangan to ko iyati asamulianan kamun po nga iyati da papaindalan dadi di panatalayanan nga iyadih dadi hit suang ginawa to ko nga mimbu lahi kasari kepentingan pribadi wagi natumali biri hoy nga ilo na dahit oporludman man toko pondaro I will go toko paingkura kinarahingan sendiri pinapatudok dat pinapaili di panatalayanan montok dati montok ko kasanangan dati tulun sa pitulun iyati dadi nga iyadih dahi prinsip toko papaindalan toko di panatalayanan okon ko piaman ha kasanangan kumadati nga paindalanan dati nga kaya tumali bilad makisamuli ilo nakapila ko bungaw loy agaya ko bungahan dat ay asaraw dati sayra dat ngon dati patasala ilo kamundat persapuluhan kudus tay kasuci mentok kinarahingan muhat na ginawa dati dat nakuroh malo tu suci tay ka kudus pulang lidang nakuroh gisambuman dati patabilang da mentok kinarahingan hoy ka serat imbulayan nga iya kan ka nakuroh matu kamoyan dat ila na po persepuluhan nga kudus haro pa itaan na simbara tuwa tayo lagi kurma to kudus iya kan ka naraitan gya kudus naraitan gya kudus montok kinarahingan tapot na po kapiyam iyati piyati nga kudus to kay tiwad ngan kapiyam pasandat to tunaraitan to ko dat tiyonan da kinarahingan walay kinarahingan kudus na dagya jadi untuk Tuhan montok kinarahingan don kinarahingan kamun po nga kudus na bagyari suci iyati kinarahingan sang montok da kinarahingan iyati iti kudus sida kadaw sekirangan piaga lalo persapuluhan
kamu na padi ham sayra na padi aray tandat kudus nga dan kinorohingan gadi bo irino aray tan na padi Tuhan punya kamu po nga ada di dati man ada di dati apakai dati olos nga ako nanto ka na podtok ilo no mati kalamokan dat iho nga hari kalamokan ko dihilo artian nui da ino pa persepuluhan nga kudus kinarahingan sanganu oilan dati pagulion nga haray timpu-timpu toko dat aya man ku katundad insan-insan dat bulan dapan ka haray tiya di ba iho nga kumbalo ko tiya di bakan persepuluhan kumbalo ko manimbong ko san taon ay nanda san taon nga ay siya dito sin hininggo na di no loss kukuren di membayar san taon ko piya nasib to mura gaji tahun kumadua tahun 2002 na padam talo kahit san taon kapusay san taon ay say dito sin 2002 na padam mapat lolo gato kung nagidid pinapuputong ay dadi o sa naong iti di nga irini kalau mokon takad di jadi gaji na po di bulan 1 persepuluhan bulan 1 2024 apa na-record 2004 bulan 1 persepuluhan 8 na hopod bulan 1 2003 paputong patambao gonopon kundad hatus persepuluhan nga ilan na punda 2 na hopod nga putungan kunday 2003 jadi persepuluhan 2003 putong 20 ringgit iya dede pengkuran tadi beribu-ribu asapan po di sekirad amo nga bertobat na pakuren po makiampun po kumakin rahingan bertobat tingkadan kuna di loom I will go kuna di bay no kamatugya ampunan to kay badi nga kadaman na tumumod hilo no matilot ay ngono po dadi o dilo sekirad ihati ang mga adil sebagai tulun menerima kapasya pasuangan da suruga kawod ampay-ampay na nakasala nga ilani dati dat naritan galho di pelajaran to katino kinarahingan pempon udalisi tinahak titahak bahkan ikinapatayon di Yesus amin anda dati bertobat nga ilo no matilo kalambokan takala napuri manani dati ilani dati inapay persepuluhan nga kudus dong kinarahingan nga man tadi lot katamahawon dati kolomokon dati gaya hidup dati dait kapiyon tokit kahaharan dati irini mo sed ilo na pot dong kinarahingan nga ngayan dati ngoy dati kurangan dati jarang ni kalau kagumuan na po nga aing Korean bahkan demanahak kumbala kuno di koipid insan hiri kalabangan ikalabangan katutuno ko dit itulun-tulun nga hirid nipih ko kuni kailam iadih kapiyot pengaturan da kinarahingan idid nga nipih ko ila kadis ki iya no hit apa pagulit persepuluhan kasi minumangit harus angulun ni tanduan do tok tutuday mo tisyo tutuday mo tisyo miyaw tok komhing ko dita madaya-day ko di malab-kalabot ako hiritin di tanduan do koposi ko kumuti nga pamilosuhan po di
pumilosuhan po di nakaipit di. Iri iri na di kakuaan ko putungay ko na gidi persapuluhan ko di tahun datarikot tu norono bidinipid to akon piyaka iya di bo akon piyaka iya di hot paindalanan na kinarahingan nga iya di no padi kapio kagina ako to koy paguli ti pumadit ti persapuluhan harone kapurimanan ti digi nga kada tako pamusorod ilo haro hukuman ti mano ko dati pausahawon no po dati pototosan no po dati ina pa idan kinarahingan ng pagulian no mano pa ti di kada tako na ngay pamusoro lo danda ngay ilo hukuman ti ko ano nga ay tanudan ta kana tapot kan po simbayan ta kana digi kana po ngono po iwalo no kural dila tu kam hirin hit ogumo naging nabuhiton dati mintang ta ko naturas mintang ta ko naturas dati iya ti natituras dati ti yan daw na naturas no sakira no pod aya anana rupo dadi la tadong ngono na po anana rupo dadi la arungoy padala tadong ko ba ka ko ay alab tumod gati dohot talingo bo kokoyo o padaan alumi sa dagan iiho pulo ka mangudipon to kano pamusarahan to ka dito di sananggid paingkanan la turosam urusan na po dati haro bilas iduan na bilas tayo kapain kuro haro ganggut bas haro ganggut mansukuro iya dino jadi idan kinarahingan na bahagian moidot gumuot bohiton gumusarohon gumuo pamuhandaman to ko paingka kana po mano po miya galo di mo ito ka pambayar hilo kada bagil supermarket milano pakikurangan kamo sa ringgit tam ho padausin kana po ano mila kurangan ni padausin buli kurang kay to 10 ay situ digi kurangan no pa rin nga ikesyo hot akurangan osot jadi iya di na dagari wo piro 15 ringgit 25 sen bayaran na dati 15 ringgit 25 sen iya di na dan okay. Oy, oray na pukul 7. Paingka nagi kadaw kumayandat persembahan. Sira na pod embulayan dati la persembahan nga ay secara pribadi lah. Kaun suba ko nakapiyod man dati inggumuan ta kati persembahan dahitid SDM mission Sabah. Man dati inggumuay nakuro. Tu miagali na retan dati di sangkoni habot agayo ko ngoyon nilat persembahan. Ti persembahan to ko. O nga sikul dati iti pembangunan gereja miwon sa iti gereja iti kahaharan dat bangunan gereja hilo na mo tinga hilo. Sakir isuang kebajikan hilo ngay milo to ko hilo man perikatay piro manta kano pa itarikot-rikot isan tabit orikot-rikot dati at tumbayan takad ina po hit akan piya kaharahon tolon dati nga sira na po iri ha ginawa dati ino pa inaratian dati nga gumuli ikago kumadati berkat kinarahingan tatap no gumuli kumadati akan piya ka iri hontolan to ko jadi paingkani ka daw persembahan insana na pula nga kinarahingan ni kadaw sangano kamu na po nga sira na po retan na kinarahingan sangano i kepenggunaan kapamakayan perikatan katutukan nila ay persembahan nga muntak na pulayanan na kinarahingan kadaw okay
puji Tuhan tuh tahun 2022 persembahan 2 kali lipat kan. Intai di laporan hujung tahun nga 2 kali lipat di persembahan dat SD emission sabada tahun bae no. Puji Tuhan. Hingga podit amu ongo gata, ongo sawit nga nakanaik ngai. Rasun maka nakanaik. Manuk ya nga nakanaik. Ay. Barakat ngai matu dilad moid ato ko ongo dot tapi makan matu latil. Nailan lagi dati dat isuang na pod Alkitab nga harapin na kita pira-pira kantakan dat songkuro nangkut ketegasan na kinarhingan right ka ila persembahan persapunuhan. Ako na mangimbulay may napanampuro si dati nga pabagalan to kano pohit ina pwedang kinarahingan ng pagulian to kano mantak kinarahingan. Agumo imatilat ay kantakan na popokito dat isay na pohit may pamakay dong kinarahingan da sangan no patayon. Haroy di nga mahanta ka no popausaw ilat milik Tuhan kembali kang pada Tuhan. Mahanta ka no po di. Kada to kano turian ay pengkukurahot pinindalan te ka nawaya andi adamom it sawa daw ihawa. Nonuan nilod katumbayaan dat momogompi momiara momogompi di pemagunan antakan idi nga inapadihit ay kinatutukon tay ka kinasunsudan dilo nalihuan matudihit mandat tay ka tanggung jawab patinhak kinarahingan kapengkuro. Iati kadaw nga agumo asaru at haro kagagalan tokod isuanggat pengurusan ditit nunu na pwet numan na kinarahingan patumboyo kumadati. Nga kada toko kumbalut ay kumaus impiro toko na po dat aratu isuanggat memuruan di kahaharan datinhak ka kinarahingan kumadati nga impiro tokod aratu impiro tokon ikagut tumungag makiuhup toko kumakinarahingan moid ina pohit pemogompi dati iati sebagai memuruan isuang da penatalayanan da pemagunan kahaharan teka nunu na pohit pinayli kinarahingan kumadati nga anu dati dat papendalan miantok dat korohian di siya. Jadi moid iati na patinga kanud asilid momogompi di milok komondo omitanan nunu diha keperluan dati. Patumbayan ako dat ina pahit keperluan utama dati nga makiano takod panghupan kumakinarahingan. Ay so numati dati tid ay pasunduran. Sekira tumaid to komentada ginawo hom it kemugotan dati sendiri nga kaubasanan to kono po kepentingan pribadi nga ilo nadalot perlu to kono haro ginawod sumonde kumakinarahingan moid ina pahit kalomokan dati nga ay hupan to kada har na pati kalau ilo nulot ay itin na komondo kalomokan mo itin right pagati kalomokan iti nga kepentingan pribadi nga harod diri ikorohian nga harod diri ipangunsubit ang karuhang tanganak ang tambalut harang nga diri ikorohian mo sendiri nga harod diri iri na hit mamirungaw ko ba to no nasandad man tandad iati no penting nga manusia daging mo
umbalan to kana dad sumundi sumuku rumikot kumakin rahingan moed na pahit kalau mo kan dati di nga da dati dot monolibamban pinting ubasan dati gisambot milan da dati paburuan ini pande kalau mo kan nga ay osilit isa o kagarason dati iswang at panatalayanan ipinayli na kinarahingan ko dati miagalit pahitiyan ta kan natit kay si Sanok sa Banbano ay siya tunakarikotid 1 jam kasi muntak da kayo hipapatilambos at buru-buruan sa nang pendalan at buru-buruan kumada kayo may takakato ang pakaitit panambarasan na pagtalangan sa Banbano magisisa to kan iswang at sambayan kinarhingan iswang kerajaan sorga kung si ko da paswabaliti insan po na kayo pupusi hati panambarasan right ko panatalayanan baka sa Banbano lihay na ay tulong-tulong dat numano po lihay da imilang mamuruan ang milah dad manahat dat pangitanan kumatulong-tulong da suwa nga nailana gidahay dat iya nga kakitod sa kurohot pag bumukta mo da kalamukan dahay isuang ganun nunapot at borosan rohani kawabayuhan inagit isuang at pikaruhangan keluarga na insanan padala nga mandahay porikota kumadiya manihay uhupay anuan mihay kagarasan na ginaw anuhay kuwasa gisambot anuhay papendalan dat mamuru milahay mamuruan iti panatalanan niyantak di karahian no irinday po sili da borkat akan mo pakamuntak pat palayanan tinarahingan nga muntak na ikadaw dahay sebagai dat pananan ampunan nagita insanan kalamukan dahay muntak kit persapuluhan di dahay nila ng pangkuro hinggo nga timpu da bayno kaswabon iti lumikat kaguhan bertobat kumadiya monalimpun kaguhan kaposyon di pangkapot ta itaguangan mo ampunan na hay mantadit ay kalambokon ang lagi santabidit karatan dahay maya dat persembahan ang pasapuluhan kung sikaw na berkatan pensanan magkinongaw isang matada do bayno kanu ilang magindalan ang pagpandalan kaposyon ng pagkikarhian mo ang pansado na dayahad mantadot pensanan pagkumbangan kung ka nag-iit iswang ay kalidasan dit amo sang puro nga manilo ang may kagarasan na ginawo isang makano kadawilod gumirat kasari ang sa kiramientak da karahian mo panuay nilo da kalingasan tinasambayang dahil Tuhan iswang rantang Yesus Amen. Okay, kung sikaw dat kinapagyampayan natin kasabon na bayan no? Tadaw da bayan no? O sadu pakago tindalanan iti nga pakanta di mo kisuti tadaw suwabla. Bahom hinakaw na katu sanang-sanangon dati magindalan sanang-sanangon dat ay papaindalan dat panatalayanan dat tadaw da bayan no? Panatalayanan adalah gaya hidup lumang to ko nga panatalayanan kayo mangukab to kalau sa kabuan panatalayanan sumakay karita panatalayanan mumadaraib panatalayanan ngay papaindalan dat buru-buron panatalayanan sarahan to kanad iti na panatalayanan dat pinatumboyo kinarahingan kumada hinakaw po kapiruba to ko dot kaswaban.